Premtobre Kasee no so na Ghana buying na Ministry of Foreign Affairs Regional Integration so amagana this year 76 yet one more free Sudan abedu Ethiopia one more border no so na ni nyina no eye ohaw ntokwa amani mu so e Sudan tia Adom TV edeba Ena mentimu asia etututuo ene topaye eto ewo Sudan no Ghana phobia womo ewo ho no abamu mpinifo eye asoye a womo enehwe akwantu ho nsem eso ede abetudwa se womo ahwe ama Ghana fo a womo eye esukufo beye 76 ana womo eyi omo efri Sudan bebi antokwa no ekoso no na womo ede womo eko eye Ethiopia ahye so nsem no eto aso se esukufo yi a womo ewo Gonda City ewo Ethiopia no mpinifo ede womo ebeto aso akọ Addis Ababa eye meminida ebei na wona womo aya hoboase womo ebeba Ghana no womo nso womo ede womo afro eye plane ibi ede womo aba enye sukufo yinku ana womo ayesa nhihye amom womo asan aye nhihye ede ama enipa miensa bi a wono ebo ball mienu a womo enso eye engineers a womo ye Ghana fo na safoi eye Ghana embassy impenifu a wo ho no eye nhihye sene womo de safoi ebekọ eye Egypt ahye so asoye hwe akwantu ehun nsem so ede abetudwa se womo de niema egu akwam ehwe se woni beboa Ghana fo a womo ewo Sudan ani nkro ahodo a eben Sudan a womo behia moa ede akọ Ethiopia ene Egypt Ghana phobia womo ewo bebi antokoi ekoso a samre womo ente impenifo enka no ehwe se womo behwe edin ahodo a egu enkratai so ene telephone numbers yi na womo etimi afre ama mpenifo aye omomoa ewa soya womo enehwe akwantu ensem so